na enye first time ni a meka saade we ho asem ewo kurom ha baba amando de ba ye meka ho asem na meka asem bi kire aban we na politicians say ya amanyofo ne de sebe duru ba bi a wono mo mpese wo musua de from experience ene ne asi atwam ede na asi say abrantie bi a ye friend David Essandoh ese wakoye post bi Jeffa post no to somaye ade abantie no akoye ni say or the post we yato a ye design bibia as a billboard no a ewo ho ewo ni page na osi Dumsor is back na esro no na watro see what I just saw in town around Chapel Square. Dumsor is back. The write-up was wrong. See what I just saw in town around Chapel Square. Dumsor is back. Ade we ntini ese ye chi abrantie eye Essandoh. Ba na emi wanwa kakra because baba amando de bae no. In fact, ye de afutuo bi koma eye aban we. Ma metna ha e redeem Mampani John Dramani Maamana statement on Facebook some years ago. Na or catcher nanado upon arrest, Rambo style arrest, no ye chin crofoni ade or kahwasem into me show ni hasi. Na adia emi one say hearing from the General Secretary of the MPP say abantie no omo kochi no kra no we say we nya information bi ase bi kra be invite no say wo mra ana say ye no ane say wo hwa ne abechi no and the reason of na arrest kra yan kan kire no ode yem fantum say General Secretary asem wo kan kra sa na tie yem fa no kra enkonkon wa abantie no wo mo de ne eko twiri mu kakra ni anototo ne no ma ekoso ho de ye bia antimu asem till say dede yo eba ya MPP executives ni bi national executives eko ho ye dede ansa na omu yi no ebra omu yi no sabre ni nie e wo Facebook betumi abehwe bi ebra omu yi no a na wo mu de na pie no this is na scene no etie na ohwa omu ekoye nso na sabi abufuo wewum ene said ye ho nsem ni sikoye no this is brand no mayi no betumi abehwe o Facebook eti onu ni na bi mo the other side GFK mo so na wo ho no na mpanifo pi no na abaho na ade wei o de oba Facebook abehu ene wo ho no how said ye na eho no tie BNI for no akache wo mu yi no ne no ma bebre no na me problem ne say if the guy ye arrested no say ebia de o show wo ho no eye billboard Jeff Safabra mame ye arrested ne say caption na oye wo soro ho no see what I just saw in town around Chapel Square. Dumsor is back. See what I just saw in town. Maybe I will not nanti kroma ko hu sa de we sisi o. A bia ono kra nim nipa kra odi besi wa na so nim nipa kra odi besi wo ntie no nti ya che no a bia ye bisa no se onkyere ba bia okohu no na bia prosifo ni akire ana se abambofo ni akire nkoye hwehwemu de odi billboard ni ko si ho because billboard kra na ntimi nsi kwan ho kwa I just offer processes. Eba assembly and answer we move kwan. Enti hin wokoje approve am ye de see woni ade na bi omo ye nhwehwem because ono so wokohu see what I just saw. Ono so wokohu. Tie no no omo frɛ no so o meboa na omo nya nhwehwemu a ye beti ase as to now no. Ye nya briefing bia emfiri abambofo ho. Say ade we purposely ntini ye che no. De ye nyina ye nim ni say Dumsor na wakotworo ni nti ene ya che no. Until say ebia ombe prove otherwise say unless some omode bibi ba say adefoforo bi wo ho ntia eka ho bi mo mo kire no no sa Dumsor is back ni nti na mo kire no dia
then I just don't understand. Then I say BNI for ne say mun shada ni adwuma papa bia ye ohun mun shada ni bibia ye ohun menim say bia adwuma no a ewo ho no aka no a arrest papa na ye hia no muntimi ye sa arrest ne mayen arrest na Ghana fo hia no a ye ni abere pe no muntimi nye no mayen ne ehun shada hia e na mudidi di akire because we see Dumsor is back watchra to wonti no enu nti ese ye beche no no ode mampani yes ode mampani mfonyini aka ho se Dumsor is back. You see this kind of arrest ekoso any saade no medical kan wasem say we cannot condemn something yesterday and justify it today. De bia yamasem ameka say ade a enye nra no entimi nya papa ene ewo kruwe mu. We criticize Akufo-Addo on some of the arrests including that Rambo style arrest of the chief student. It's all a pharmacy students who are saying, and crime implement tembra or throw placard so open UGNMC now. No, open UGMC now. No, yet Chesa Branty did the Kosu Kromua, including a buy way ya wasui and profum. Said the intina banti and say, Asupitia, yes, in the kama, a bind that annual pens, Akufo-Addo pese, Obebi, na ye banti di placards go to hockey keno, yacheno, ebeye de day. Because we're show to the public. Emiecheno, a who did they buy? In fact, arrest bebre koso including journalists be a yachi omu okromua. His Excellency John Dramani Mahama wa ye president say criticize condemn actions na Akufo-Addo take ye no. Because na ofin say yaman central for no kwan na wo mon kan masem obi antimi nkyira na adwene wo de ekoso okromu ha. That was what mampani na opese ekoso. Na ye ka wo mu a enka ya vilify wo mu okromu ha. Pa eni enka Akufo-Addo nso kan wo bio. Se ye de nimfonyini eye bibi pa de egu nanimu ase. Da Facebook be hwa de. We ye galamsey bra na opposition then NDC ye wa bai mu wo mo criticize Akufo-Addo no ne ya yes amfonyini we hwemanfo postu ye efo kekeli ya nche no October 7 2024 o se Akufo-Addo's legacy the oja na chire nie the galamsey president wo bia nkochi abanti Jeff Safa ba kono so mame another person who postu Akufo-Addo picture we the 2025 year Sade Muhammad ye kan or the azonto back to said the nimfonyini na da no. Or say at this point we don't even know who to trust when it comes to galamsey issues blah 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 or the church and what the Muhammad picture galamsey site ewom e de Akufo-Addo de enso to nchen. And he used Muhammad's picture abanti ya nche no BBNC. This was September ya. Na adea eya na ye ka ho asem a politicians nte ho ase ne se enuma bebre wo a mo ya sa no manenya na hia Ghana fo because this particular Dumsor issues no se Dumsor wo me fia Dumsor wo me fia minim se ye dum me light wo me fie Ghana ni bia ye dum ne light no hu se ye dum ne light wo ne fie entinya bantie yi post e na be kire obi se Dumsor aba anai mai say you do light ya who say dum unko Facebook no akọ obi post and you do light. So this arrest is needless. Obi si Dumsor aba na Dumsor ni wa, what is it? Dumsor is back now uko fie na light wo ho a say ni pakro no say wono say be ni jimi no ojimi wo social media and Dumsor ato obi fa na ho bayi me Ghana ni no asabe me meto aba no minim say bia Dumsor ni ho a minim say ni ho me duru fie nso ni adum mekane a minim say Dumsor aba. In fact efa Dumsor ho asem sei me betra ha kan bra no mo yes o transformer say betra kan say yanyintum say sa time no na Dumsor aba ye dundum no emam bebo energy ministry no ni ECG fo nyina echi wa ha e kan ho asem ni edum mekane na mi hu ene ya kane na stabilize e wo me importem ni ade kakra no mi hu nso say
anya hwe no se ebedum kura bia na wotwe nyina bia baako pebi enti won se menka ho asem because me hu no bebre se de na etie kane no ebi a fault bi na aba no mbedum ni ade ti mehu se a stabilizing enti sa abre mu no obi de begu o se dum so aba me ametie me hu ya that is the reality I have enti di enti na se sa ade we na mu kodi akire yetumufo a muntie. What you must focus on is delivering your promises. Bosha mo share Ghana for ni ade no. And also hwe se we deliver any this posture. And ya bet you we aye post we aye say nti ya bet no ni ade ade. The arrest is unnecessary. It's counterproductive. And ma the goodwill na aban no wona ekofem na se e dibone e be bata ho and obi ye bibia na ache na obi ye say ya na ache. What is Dumsor is back? What is Dumsor is back? We no otro ye na Dumsor is back no. We no ode kwoto ho no. Ghana ni ono no sebe okoto ni petrol bia e wo fam a onim. Ye odu fie ni aso ne kane a onim. Okodwa so na no ma efo a onim. Bosha a wo share no wadi su a onim. Eno de Ghana fo hwehwe no enye we biu. Arrest na ye pese mo ye no ho. Amanfo otwen de ora de no arrest gangan to arrest ne Ghana fo otwen you enye we mu bi we no Ghana ni no de yedey ah wo mo amusu wo madi sika nkofo aye sa arrest ni bi ne ye penka sa bre ensembo twa now we are say makochi bi what is this mo ma na ye popular kra baba mando na Ghana na dodo no akra nche da nim no ene mo ma na ye popular eti na ono obie ni social media accounts na wo ye live wa ko hwe nipa e ko hwe no mama na ye popular you are even just raising people out from nowhere. People don't need social media to confirm realities. Yedum nikania wonim se yedum nikania obi na be ka chen se yedum nikania aya munyai sa de no yetumfo a muntie politicians no sa no ma we ni obi koye ka asem bi na se ya na aya yi so o kan na se asem no a o kan no odentro abata ho a ebia ebe koso problem bi amamanfo no okrom ha ene ye kan no public harm bi ni ade a those ayini de yete ase now obi do fie ni adum ne kania no oba betro se Dumsor is back onu hu ni se Dumsor what's your problem ada Ghana fo nyina na adum mo kania so those who have light you know se Dumsor bi ani ho no nyai sa de no na emwa aban no ani suade hunu no de mo share Ghana fo bo na se aka be 2.5 years edi enye comedy arrest we num bi edi mo che no na ekwa akwa kokosi sei baba amando die no kra kosi sei arrest am be ye ho ha akosi sei di we ye amo achi ne adum so edi akosi sei oh mama yenye serious kakra o mama yenye serious okrumu a na this type of things na ye no just yet wona ye adwene pa hwe ne no ma ekoso okrumu a chese o dwene ho kra won ti ase na ye be ka ho asem no yet wona wasting our energy on these things say ya for what mami fancy akra adwempa Akokoa